Bakunzi ba Albert TV ikaze ariko imbere yuko dukomeza reka ndakwibutse kugira subscribe ufyonda rimwe gusa kuri channel ni wewe zitatu akaburungu Albert TV akaburungu onarenage ndetse ukagira na partage na share kugira ngo abandi bakomeze badukurikirana. Albert TV ikorera hano ku mashuri y'abacungwa mu Kigobe. Reka ndakwibutse yuko Albert TV bashikiza ibiganiro bitandukanye, harimo n'ikiganiro menyana ukore subscribe vuba. Mu masaha make turabazana ikiganiro bita menyana n'ikiganiro gikomeye cyane kizaguhuza n'umuntu ukeneye uri umukobwa ukeneye utari bwaronke wo mubakana. Ikiganiro menyana kizaguhuza n'ukeneye uri umudandaza ufite ibidandazwa ukeneye ariko abakiriya ntabwo bari kukubona. Ikiganiro menyana kizaguha abakiriya kuko uzavuga ibyo ukora maze na address na contact wa muntu akeneye icyo ukora muhure. Icyo kiganiro rero menyana kizatuma uhura n'umuntu wari ukeneye. Rero kugira ngo ukironke ukomeze ukora subscribe ariyo sabone ndetse na partage na share mu magroup yose uriko kugira ngo ukomeze ukurikirana ibiganiro bitandukanye. Kandi kuri no channel nyene ndakwibutse yuko we wamaze kuyigira ucugenda ibiganiro ibizaba muri 2020 inzu zizabomoka, ibiraro bizabomoka, imiriro ahantu izakonona, abantu bazapfa kwera kubahoza ari abaperezida, abahoza ari abashikiranganje ba mbere, abahoza ari abashinga amateka n'igihugu n'amazina byose biriko. Usubiye inyuma wamaze kugira sabone ariyo subscribe ucugenda ucubona ibiganiro ugende urabikurikirana ndetse ugenda partage. Impamvu ni iki? Ijambo ry'Imana riravuga ngo nta gishobora gushikira umwana w'umuntu ntibiyakabanga umuvugishwa wanje. Burya nta kintu gishobora gushika Imana itamaze kubivuga ati ejo hazaba ibi bizagenda uko bizakurikirana uku. Rero hari ikiganiro kidasanzwe cyane ngiye kugutegurira kiduhuza Albert TV kiduhuza na John Biden. Rero amakuru uzayabona Yesu Kristo akugirire neza ariko kandi ukora partage nka kwibutsa we ukeneye gusengerwa cyangwa guhanurirwa mu buryo buri private. Nimero iriko kuri screen ariko nshobora kuyiguha ni +257 75 uri mu Burundi, uri mu gihugu cyacu cyose. Wasengerwa iki? Wewe ushobora kuba waratevye kuvyara wa telefona cyangwa ukaza hano kuri United Pentecostal Church Kigobe ku mashuri yitiriwe abashingwa mu Kigobe urabona inyishu. Wewe ugenda n'ingwari yari yose, wewe warozwe, wewe uri umushomeri, ingo tugusengere, ingo usengerwe. Prophète des Nations ari hano kugira ngo agusengere, ari hano kugira ngo bigende neza. Nawe waba uri umuririmbyi cyangwa ufite impano, nimero ya screen iriho. Ingo waba uri umuririmbyi, indirimbo zose waririmba yaba iza gospel cyangwa profane ziyabita ngo ni profane, n'umuga n'utugenegene, umunyatugenegene, uri umunyamyuga. Albert TV ihari ku bwanyu no ku bwa benshi kugira ngo impano yawe ishikane kure. Waba witwa Orege, waba witwa Big Farias, waba witwa Satbi, uko waba witwa kose, waba witwa Wanix, abaririmbyi bose, waba witwa Kidumu, waba witwa Natasha Rabamba, uri umuririmbyi wari wose, waba witwa Janete, waba witwa Burundi Muhando, ikaze. Albert TV yuguruye urubuga kugira ngo wewe uri impano, wewe ukura uri umufundi, naho woba ubumba amatafari, naho woba mubatse, buri impano yose yari yose kaze. Albert TV iki hari iberiyeho ni ku bwanyu no ku bwa benshi kugira ngo za mpano zawe zishobore kugera kure. Uri umudandaza ikaze, udandaza impuzu, udandaza ibirato, udandaza ibiribwa, icyo waba ukora hose, naho waba bidandariza muhira, cyangwa ukabidandaza umuntu ukabimusanza mu rugo, kaze. Albert TV iraguha umwanya ku buntu. Ariko kandi muri ano mezi abiri igishasha kiri kuri Albert TV, equipe ya Albert TV iraguherekeza mu manza, revedo day, dote, mariage, diplome. Amafaranga wari gutanga ikabwira video n'amafoto meza cyane. Amafaranga wari gutanga ahandi ugatanga 50% byose ni kugira ngo equipe ya Albert TV ishobore kwideplacer. Ngakwibutsa ko Albert TV ikorera mu bisata bitandatu wabyumviriza. Igisata cya mbere n'umuryango, buri kibazo cyose kijanye n'umuryango waza kibazo kijanye n'ishengero, eglise cyangwa idini, waza aho wabusengera hose twakugirira reportage. Albert TV yakugirira reportage kandi bikagenda neza. Icya gatatu turakora business n'iterambere, ibintu byose bijyanye na entrepreneuria n'iterambere ubikora wumva hari cyo wofasha
ikaze. Albert TV hari kubwayo no kubwabenshi. Icya gatatu turakorera kubijanye na media n'itangazamakuru, turakorera kubijanye n'indero, uburezi. Ikaze ibyo byose ndi kubikubarira ntahandi bisanga atari kuri Albert TV. Albert TV rero iguhereza amakuru yose agezweho, ikakubarira ibigezweho, ikakubarira amabanga agezweho yo kwisi yose. Mbere hari n'ikiganiro cyitwa Albert News. Albert News ndi kuvuga na makuru y'isi yose, ikakubarira ati Ubushinwa na Amerika bazokubitana kunuku no kubapfuye ibi nibi byose bisanga mu biganiro bya Albert TV, ubisanga mu biganiro bya Albert TV. Kandi nkakwibutsa wewe ushaka gukorera Imana, United Pentecostal Church Kigobe iri kugura no kubaka urushengero rero. Kandi muri kuno kwezi kwa ukwezi ko kugira usabane n'Imana, nawe ndagutumiriye zana imisumari, zana isima, nimero namaze kuyiguha, ni plus 257 buriya Dawidi niwe azaba guverineri muri ya myaka igihumbi yo kuganza. Yesu Kristo byose azoba ari umwami w'abami. Ariko kubera iki? Kubera arico yakoreye yakoze mu isi. Nawe uri kurubaka ama etage, nawe hari ibyo uri kurakora, ndagutumirira ndakwibira ibanga wagira icyo ukoze mu nzu y'Imana. Kubera ikintu ukoze mu nzu y'Imana n'urubyaro rwawe bizagenda neza. Umva nakubarira ibanga, ntuzorage umwana wawe amafaranga kuri konte, amakampuni, ama industry, ama etage, ahubwo uzomurage Imana wakoreye. Nzombwiye ati narakoreye Imana, naragusengeye, natanze ibi nibi, nubatse urusengero naha. Ivyo uzabimurage azabyungukamo inshuro zirenze igihumbi. Reka ndakubitse ku sokuru wacu Aburahamu yarose imigisha 25%. Ndamanuka Isaka aronka 50%. Yakobo nawe aronka 75%. Waronse 100% ni Benyamini. Niwe yaronse imigisha 100%. Renda gutumiriye kuza vuba mu biganiro. Ngiye kukuzanira wa mutama amaze imyaka 120. Ndakuzanira nawo mu mama amaze imyaka 95. Nzakubarira inkuru za kera, nzakubarira ibintu taruzi by'amateka y'u Burundi, cyane wowe uri umurundi. Nzakuzana ayo mateka kugira ngo yamenye. Buriya mu kindi bavuga ngo ugenda utabaza ugasaza utamenye. Yesu Kristo agwiriye neza rero. Yesu Kristo aguhereza umugisha. Ukomeza ukurikirana ibiganiro bya Albert TV mu gukora like, mu gukora sabone utarayikora, urabe hagiye hari akantu ka rouge kanditse ko sabone cyangwa subscribe. Ufite onda rimwe gusa hacahera, ufite onda rimwe ntusubire gukora amakosa. Kandi vuba ndakuzanira wa muti kuri Albert TV ushobora kukuvura ingwara 300. Nzabikuzanira ejo rero. Ukomeze udukurikirana kuri Albert TV aho bukera. Ndakuzanira ikiganiro live cyane wakomeye cyane ho muri ville. Yesu Kristo agwiriye neza. Muri ville ni centre ville kuri Avenue de l'Amitié. Nzo kubarira ibyaho n'ibishasha byaho. Ciao.